libona nje le re le bona tje mandla akhe ukuthi matla a hae a bomodimo asiphile a re file zonke izinto dintho tsohle ezisise bomini tse isa bophelong sekusihloneleni uThixo le ho hlompheng modimo akuthwanga imfundiso yasekhaya ha ho thwe ke thuto ya lapeng kuthiwe ngamandla akhe ho thwe ke matla a hae uThixo a bomodimo sakwenzeke isitusa abantu abangcolileyo ho etsa ba tsila nabantu abangakwazi uhlonipha le batho ba sa tsebe ho hlompha benzele isitusa nithi because zange benoyise ho thwe hae ka baka la bane motho ena ha ka ba le ntatae yiyo le nto nje ho thwe ke ka hona le tje efumene utata nje a fumane ntate tje ufumene yena tata upheleleyo ho fumane ntate ya phethahetseng utandiunishiya nizingedawo o re ha ke na bosiane le dikgutsana atapasali halleluja onithumelela o re ke tla le romella wena mfundisi